Ассаламу алейкум, урметли сержилер. Милли телеканалын эфирінде еді кон информацион талил программасы дихатыңызға авале етілі. Бу hafta olub geçken en mühim ve emeraklı hadiseler hakkında bizim yayınımızdan tanış ola bilesiniz. Studiyada sizler üçün Abdullah Acı Osman ve Fadime Sitamu çalışamız. Bu haftada martın 21-de Livadiya sarayında Xavfsızlık Şurasının katibi Nikolay Patrushin'in ve Kırım Federal civarında Rusya Federasyasının vekaletli temsilcisi Oleg Belavin'sinin iştirakı ile beraber toplaşıp olup geçti. Kun mevzusunda esas yer Kırım Federal civarında cemiyet siyasi muhit bozulmasına tehlikelерге karşı hareketlerge ayrıldı. Tafsilatlıca Nevbet Tekelev hamızda. Николай Патрушев білдірді ки Қырым федерал живарының тұрғын кешафы жемиет саяси стабилік темін етілмесі еле бағлы. Ләкин Қырымда жемиет саяси вазиет бұзылмасының телекілері кенеді қала. Бұл бізім ғарби оппоненттеріміздің саяси телекілері ве иқтисади басымлары еле бағлы. Деп қайдетті Қавсызлық Шурасының кәтібі. Тышқы көветлер Қырымда жемиет саяси вазиетні кіргенлештірмек үшін милли хаританы құлмаға тырышалар. Айралда Украина кеметтер ярымадада граждан тұрғынсызлығының очағыны яратмаға істейлер. Не секрет, что киевские власти вынашивают планы по дестабилизации ситуации в Крыму, в том числе с использованием национального фактора. На приграничных территориях со стороны Украины создаются экстремистские, националистические и военизированные формирования. Осуществляется транспортная, водная, продовольственная и энергетическая блокады Крымского полуострова. На антироссийской основе Киевом выстраиваются отношения с турецким политическим руководством. Цель всех этих действий – создать очаг гражданской нестабильности. В этих условиях важно повысить оперативность и эффективность противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. Böyle şareti operativlik ve ekstremizmге ve ksenofobияға қаршы әрекеттерінің yüksетірмек, milletlerara ve konfessiyalar ara muhabbetlikini temin etmek muhimdir. Milletler işleri boyunca federal agentlikinin rehberi Igor Barinov'ның fikrine göre Kırımda bakılған çareler endi muzbet neticeler göstereler. Şu cümleden реабилитирован халықлар хукукларını temin etілуі жетті. Надо быстрее, чтобы заработала федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма, как в целом на полуострове, так и в той части, которая касается репрессированных народов. И чем быстрее эти механизмы начнут работать, тем меньше будут влиять вот эти вот попытки украинской стороны, лидеров крымско-татарского меджлиса, дестабилизировать ситуацию на полуострове. Баринов кайдетті ки Крым татарлар Украина сынырындаки террористик актыларға қол тұтмайлар. Все вот эти вот заявления о том, что Украина силовым путем готова вернуть с помощью Ислямова и его боевиков Крым себе, вести здесь диверсионно-террористическую работу. Я, конечно, уверен, что это больше все-таки такой пиар и попытка дестабилизировать ситуацию в Крыму, но не учитывать и оставить это без внимания, конечно же, мы не можем. Kırım Federal civarında Rusya Federasyasının mesuliyetli temsilcisi Oleg Belavintsev'nin fikrine göre Kırım'a nisbeten sanksiyalar ve sınırlanuvlar boşqa ketecekler. Belavintsev'nin sözlerine göre düşmanlarının episi hareketleri Kırım'da vaziyetini kirginleştirmek için keyfsizlik ve karşı noktayı nazarlar muhitini yaratmak için yapıla. Все санкции и ограничения, попытки целенаправленного воздействия на отдельные группы населения, в том числе по национальному признаку, обречены на провал. События зимы, связанные с энергоблокадой Крыма, еще раз показали способность властей и субъектов совместно с федеральным центром решить все самые сложные задачи. Крымчане своими действиями, поддержкой власти подтверждают правильность своего выбора, сделанного в 2014 году по воссоединению с Россией. Это дает нам право говорить о том, что Крым никогда не будет слабым звеном и очагом для дестабилизации обстановки в России и в Крыму. Белайынцев әмді қабереті ке чықыш топлашып кеті шатында ишлеп чықырылған Қырым Федерал живарында милли қавсызлық телекілері yok етірмесі бойынша қошма чарелер Русия президентіне білдірежек ве ижра етірмек үшін девлет акимет органларына тесім етілежек. Асан Абибулаев, Алишер Алимов, Милет үшін. Bu hafta Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasında milletler ara münasebetleri ve sürgün olğan grajdanların işleri boyunca Devlet Komitetinin 2015 sene becerilgen işlerin neticeleri çıkarıldı.
Тәфсилатлы мухбирimiz Айше Шулакова Озлев хасында девам эте. Кырым Жумхуриет миллетлер ара мунасебетлері ве сүргін олынған гражданлар Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов япылған ішлер ве бұ елға планлар ақта маруза еле чықышта бұлынды. Оқайды теке, Кырымда миллетлер ара муабетлік темин етмек саасында бір сыра норматив уғықи актлар ішлеп чықарылды. Ярымадада яшаған халқларының тиллері, медениетлері ве урф-әдетлері сақланылмасы ве инкишаф етмесі бойынша тедбірлер халқара конференциялар кечірілді. Халқлар достлық Эва ве Исмаил Гаспринский адына медиа меркез açıldı. Келечекте Русия Федерациясы президенті Владимир Путиннің сүргін олынған халқларны реабилиштирүү фактайымыры амелге кешірілігі бойынша ишлерінің девам етірілмесі. Апрелінің 21-інде байрам мерасимлер олып кечмесі бекленілі. Мы планируем к этому дню также заселить дом на Фонтанах 90-квартирный и целый ряд других моментов. Не останутся без внимания, конечно же, праздник Хайдерлес 3 мая, общекрымский праздник. Я уже не говорю, что это просто крымско-татарский, мы уже традиционно говорим крымский праздник Хайдерлес. И это будет большое мероприятие. Я уверен, что оно опять же соберет не менее 40 000 человек, как это в прошлом было году. Будет много сюрпризов, будет много артистов, много звезд. Майысның 18-інде Сүрен Демир Yol станциясында Невбеттеки мемориаль комплекс açılacak. Umumin komplексның екінленігі 2019 senege planlaştırıla. Şimdi Cumhuriyette ekstremizmге ve терроризмге каршы программа işlenili. Это будет государственная программа. И она обяжет практически все отрасли, которые сегодня существуют в республике, именно принимать самое активное участие в профилактике и в борьбе с этим сегодня мировым злом. Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavini Ruslan Balbek'nin yardımı ile Kırım musulmanlarının acılığı teşkil etildi ve geçirildi. 300'den ziyade insan kvota boyunca acılıkka yol aldılar. Cuma Cami'nin kuruculuğu yanıdan canlandırıldı ve işlerini becerecek şirket belgilendi. Не турецкий подрядчик, это наш российский подрядчик, который имеет опыт работы в этом направлении и который взял на себя ответственность за реализацию столь важного проекта не только для Крыма, но и для России, поскольку мы знаем, что сегодня патронат над этим объектом взял на себя лично президент России Владимир Путин, и мы знаем, что муфтий Крыма обращался именно к нему с просьбой начать строительство. Сегодня уже практически завершены все работы по экспертизе проекта, и работы начинаются полным темпом. Заур Смирнов айтқанына көре, якын вақытта федераль мақсади программа өмірге кечіріліп башлайжақ. Оның нәтижесінде Кырым татарлар топлу яшаған қасабаларда шарайтлер яратылажақ. Мескен құрыжылығы бойынша иш девам етежек. Айше Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Кырым парламентіне Кырым Жумхурiyet Devlet Şurasının 4-cü sessiyanın 2-ci toplaşı olup geçti. Toplaşıp çerçevesinde mebuslar 2-ci okuvda böyle kanun leyhalarını kabul ettiler. Kırım Cumhuriyeti'nin emek veteranı unvanı verilmesi akta ve Kırım Cumhuriyeti'nde beden terbiyesi ve sport. Bundan gayrı olğan kanunlarga Kırım Cumhuriyetinde belediye hizmeti, devlet ya da belediye mülkiyetinde bulungan toprak damartalarının verilmesi ve birkaç diğer toprak münasebetleri hakkında müzakere ettiler. Tafsilatlıca Nevbet Ekilevhamızda. В 2015 году МВД по Республике Крым выполнены поставленные задачи по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и законных интересов на территории Республики Крым. Не допущено нарушение общественного порядка при праздновании 70-летия Победы, других государственных праздников, обеспечен правопорядок в Крыму в период курортного сезона. Во взаимодействии с органами власти и другими правоохранительными органами удалось не допустить роста преступности и сохранить контроль над оперативной обстановкой в сложный период, связанный с прекращением подачи электроэнергии в Республику Крым из Украины. Работу в данном направлении продолжаем проводить. Одной из главных и фундаментальных задач Счетной палаты остается контроль за формированием и исполнением бюджета Республики Крым и бюджетов территориальных государственных небюджетных фондов. Украинада Донбасс adlı batalyonun askeri vatandaşımız İsmail Edemov elak oldu. Kaydetmeli ki Edem ato zonasında vefat etti. Təsilatlar bizim mahsus levhamızda. 2 yıl devam etken sukunet Zibide Konfetçiyeva alada oğlunu İsmail Edemov'nu cenk meydanından bekleyip. Yakında Ukrayna hakimiyeti askerinin anasına ölüm akta beyanname yolladılar. Не хочу ничего рассказывать. Света, мне так плохо, так больно, так тяжело, да, вот ты даже не представляешь. Zibide Hanım 2 yıl evvelsi İsmail Ukrayna военкоматына barganını ve onu arbiy hizmetini yekünlengen insanı orduğa almağa yalvarganını hatırlayım. Ama военкоматта ona yok dediler. Terrorizmге karşı operasiya yani ato başlanganda tuvganlarının yalvarılığına bakmadan cenkке keteceği akta karar aldı. Утром в 6 часов я подоила корову, и вы представляете, он со своей спальни выходит с сумкой и говорит: я уже уезжаю, я еду в Киев.
Мы с мужем побежали за ним, говорим, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? Подожди, давай обговорим, давай поговорим, ты потом поедешь, что ты делаешь? Возле калитки еле догнала, он поцеловал мне руку и убежал. Я его хотела схватить, но он убежал. Исмаил ато зонасында аскер лағабы или женглешті. Исмаилның анасы тариф етеки, бірінші күнлері оғлу или бағ бар еді. Кеткете оғлу аққында ешбір малюмат келмей қалды. Стал звонить долго. Не звонит. Потом мы его набираем, он опять не звонит, а потом позвонил и говорит, не звоните мне, я уже на войне. Мы уже на войне, мы уже воюем, мы в Донецкой области. 2 yıldan son Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti ogunda terrorizmге қаршы мерkezінің штабындан кағыт келді. Анда тазелер. Зибеде ханым чешет идарелерге Украин акимиет органларына мұражат еткенini де айтып берді. О, devlet ато аскерлер хоранталарына насыл ярдым еткенini anlamaға тырышты, амма ешбір шеге ірішкені жоқ. Я чувствую, что он живой. Вот верите, не верите, я чувствую, что он живой. Или меня так Бог милует, чтобы я с ума не сошла. Хатырлатамыз Кырым татарларының сабық yolbaşçылары Мустафа Джемилев, Верифат Чубаров, Эмде Ярымадада Хамачавның тешкилатчысы Ленур Ислямов Кырым татарларны Украинада ерлешкен батальонға қошылмаға чағыралар. Батальон яратылуының ғаясы Мустафа Джемилевге айт, оның ярдымчысы исе Рифат Чубаров ола. Амма өз халқы ақында олар тұшын мейлер ғалба. Мы записываем сейчас батальон людей, ждем ваших детей здесь. Сражайтесь, да, прольется ваша кровь, да, некоторые из вас умрут. Умрете. Надо сражаться, надо освобождать свою родину с именем Аллаха на устах. Аскерның тағдиры ақында атта оның савдашлары да бір шей бөлмейлер. Зибеде ханым айтқанына көре Шуруп лағабы или Донбасс батальонның аскері Исмаил бұлынған ер ақта чоқтан бір шей бөлмей. Өз вақытында гонулі оларақ батальонға кеткенлер шымды аксине евге ватанға қайтмаға тырышалар. Крымские татары возвращаются, сейчас очень много возвращается молодежи. Плюс к этой части можно добавить тех, кто проживает в Херсонской области, они не хотят служить в вооруженных силах Украины и здесь скрываются у своих родных, родственников. Это молодежь призывного возраста, именно мужская часть населения крымских татар. Өз фажиасы ақында сөз жүрсетмек анаға ағыр, о көз яшларны тұтып оламай. Ана бұ янлыш, хата чықты ве оның оғлы аля да тыры деп ойламаға істей. Ама үміт күн-күнден экселе. Левиза Сидбилялова, Миллет үшін. Русияда сентябрь айында Devlet Думасына мемлекетінің юқары қанун чықарыcı органына сайлав олып кечecek. Қырым Жұмхуриет Назирлер Шурасының рейс муавины Руслан Бальбек эвел кечірілген рей берулерінің иштиракчысы олды. О Единая Россия адлы фырқасындан 7-нче келе чағырылған Русия Федерациясының федераль топлашуының Devlet Дума мебусына намзеттір. Кырым Жұмхуриет Назирлер Шурасының рейс муавины Руслан Бальбек азырлық сайлавларының жедвелінде қайдетілді. Оның білдіргеніне көре, бұл сайлавларда иштирак етмек Кырымлылар үшін тарихи эмиет ташыған вақаадыр. Ярымада сакинлерінің менфаатларыны Devlet Думасының мебуслары мұтлақа тақдым етмелілер. Я как представитель крымско-татарского народа горд, что могу оказаться первым крымским татарином в высшем законодательном органе Российской Федерации. Поэтому это для меня большая честь. О своем решении я сообщил главе республики Сергею Валерьевичу, он одобрил. Поэтому если поддержат крымчане, то готов отстаивать права крымчан вне зависимости от национальности. И, естественно, быть полезным крымчанам Республики России. Бунен бір сырада Руслан Бальбек қайдетті ки, Devlet Думасына мебусларының сайланылығы Қырым Русия ұқуқи мейданына бүтінлей қошылғаны тамам иле екінленді. Қырым сакинлері энді жемиетінің сияси яшайышында федераль севиеде иштирак ете білелер. Благодаря личным контактам с депутатами Госдумы, благодаря поддержке руководителя Госдумы, у нас, естественно, налажен действенный механизм. При наличии наших избранников, то есть это от крымчан, наших представителей, это будет давать возможность, конечно, получать и обратную связь. Люди будут привязаны к территории, будут, естественно, уже сами собственными глазами видеть и слышать проблемы, которые беспокоят крымчан. Умумен Русия Федерациясы бойынша азырлық сайлавларының 1122 иштиракчысы қайт олындылар. Оларның арасында Қырымдан 10 инсан. Нәтиже сайлав майысының 22-сінде олacak. Айша Шылакова, Асан Зевадинов, Миллет үшін.
Эв еттіш мемезлігі реабилитрлев аққында весиқалар алынывы ве Қырым татар тілі ве медениетінің инкишафынен бағылы кескін мәселелер Қырым жемиет әрекетінің рейсі Ремзи Ильясов Русия Федерациясы президенті оғынды милетлер ара мұнасебеті бойынша Шураның азасы Ескендер Билалов Ве Қырым мұсылманларының муфтисі Аджи Мирали Аблаев Орқапы ве Кефе шерлерінде яшыған Қырым татарларының көрішуіні кечірділер. Таслятлы жа бізім левхамызда. Топлашувда мескен коммуналь ходжалық Назираның муавины Якуб Зитулаев, Қырым Джумхуриеті бойынша ветеринария Девлет комитеті Юлбашчысының муавины Энвер Умеров, ве Қырым Джумхуриеті курорт ве туризм Назираның муавины Рустем Тагаров, ве дегер акимиет векелерінің азалары иштирак еттелер. Олар инсанлар берген сөйлерге ачық айдын жевапларыны бердейлер. Более көрішулер мұтлақта керек, çünkü регионларда, ерлерде насыл проблема, неден олар инсан bizim vatandaşlarımız neden kasvetleniyor, nasıl problemler var, onu mutlaka öğrenmeye gerek ve işte onların ileride nasıl çözmeye, fikirleşmeye de ben veresem sıralar geldi ve bizler onu devam edeceğiz. Бүгінгі күнде Орқапуда en keskin тұрған меселе bu ятақхананың вазиетіdir. Onun сәкенлері 70% Қырым татарлар. Оларның айтқанына көре bu ерде яшайыш шарайтлары жоқ. Одалар қыздырылмағаны себебінден сәкенлері электрик или қыздырылмаға мәжбүрлар. Ятақхананың дамы аға. Яшамаға ер етмей. Бір одада 5-10 инсан яшамақта. Ремзи Ильясов білдіргеніне көре 2018 сенеге bu insanlar үшін 72 квартиралы evнің құрыжылығы планлаштырылды. Bundan gayrı insanlarını реабилитирлену весиқалар алмақ meselesi rahatsızlay. Акимиет векелері bu sualге böyle cevap berdiler. Alınma şekilinde. Bu sene 21 aprel günü Rusya prezidentinin реабилитирлену ақта emerinet deniştirmeler kirsetelecek. Sonra bu vesikalarını sadeleştirilgen şekilde Devlet Milletler Komitetinde almak mümkün olacak. Kırım Tatar dili ve medeniyeti inkişaf etmesi hakkında mesele de dikkatsiz kalmadı. Есть такая проблема, где крымские татары живут в общежитии много лет, и никаких условий для этих людей, для человеческой жизни не создано. Это говорит вот о том, что в течение десятилетий, находясь в Украине, ничего для крымско-татарского народа и для депортированных граждан ничего не делалось. Кефеде яшаған Қырым татарлар вегерлі имам муфтиге мұражатнен болындылар. Белі олғаны кібі Кефе районында жаме ве мезарлықның yoksuzlığı insanlarını pek hasevetlendiri. Çünkü Koktebel, Otus ve Koran eli köylülerinin sekinleri merhum olğanlarını Kefе mezarında gömmege mecburlar. Birkaç yıl evvel akimiyet tarafından Timiryazев sokakta yerleşken jame adventist azalarına verilgen edi. Мы обращались в суды Крыма, в хозяйственный суд, апелляционные суды были, на которых мы где-то выигрывали, где-то проигрывали. В оконцовке здание осталось в собственности церкви. Сегодня мы хотим продолжить действия по возврату данной мечети, так как наши дедушки, наши предки закладывали это здание как мечеть. И мы хотим, иншаллах, чтобы в этой мечети также дальше продолжал звучать азан. Bu sualge Kırım Müslümanlarının muftisi Aджи Мирали Аблаев yardım etmek söz verdi. Davamız çok oldu, mahkemeler oldu ama mahkeme nasıl yapmasalar gene devlet memuriyet tarafının destekledi, onu kaytarıp vermediler. Elbette ki bugün o meselelerimiz hep sorgunda durmaktadır. Biz gene çalışıyoruz, onun üstünde camimizi kaytarıp almak için. Ремзи Ильясов білдіргеніне көре апрель 16 күні Ахмеджетте құрылтай кечірележек. Мұнда Қырым татарларны раатсызланған эпісі меселелер бақылажақ. Әмде кележек 2 елға бұл суаллер чеселуі бойынша план тізележек. Шер ве көйлелерінің сәкенлері елі бойле кібі топлашулар бүтін Қырымның районларында кечірележек. София Шукурова, Сабрия Халиляева, Алишер Алимов, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Bu hafta yarımadamızda fal surette belli marifçi, yazıcı ve cemaat erbabı İsmail Gasprinski'nin 165 yıllığı kaydetildi. Bu hatıra aksiyonu Bakşısaray'daki İsmail Gasprinski adına F Müzeyi, Ahmedjet'teki marifçi adına kitaphaneden beraberlikte teşkil etti. Ve Bakşısaray şehirinde yerleşken İsmail Gasprinski'nin abidesinin yanında 165 lales açıldı. Акцияда Қырым Жумхурiyet Devlet Акимиет органларының векілері, медениет, тәсіл ве илим эрбаплары иштирак еттілер. Тедбірінің тешкилатчылары Исмаил Гаспринский адына Бахчисарай музей, Корук ве Маарифчи адына Қырым татар китапхане олалар. Исмаил Гаспринский'nin adı endi pek çok belli, bütün dünyaya belli ama bizim mına bu tedbirler
Бу тедбирлерин эбетте биринчи бу биз мында Кырымда жашаган инсанлар да чокча билмек керек. Тек Кырым татарлары дегилди. О тек Кырым татарларын боле бир векели дегил. Бүтүн миллетлерин темсили ve onu pek seveler, sayarlar. Üçüncü, Совет Бірлігінің қараманы Узейир Абдураманов doğanından 100 yıl толған мунасебеті ile Кырым татар медени тарихи мирас музейінде хатыра ақшам кечірілді. Узейир Абдурамановның жесареті ве қараманлығы ақында не бетекелев қамызда. Музейнің ilmi хадимы Мустафа Мустафаев Узейир Абдурамановның женкі йолуақта мирақлы малюматлар тағдым етті. Қараман 1916 сене мартын 20-де чоқ балалы Қорантада дүнияға келді. 7 yıllık мектепні бітірген сон ашчы зинатыны елде етті. 1939 сенесі о ордуға чақырылған еді. Улы ватан женкінің ilk күнлерінден Узейир Абдураманов жебеде болынды. Қараман за отвагу ве за оборону Сталинграда медальлерінен мұхафатланған еді. О бек жесірлі қахраман олып, осыны көстерді бұл женкте. Бүтін қиын шелеріні бұңа бүйірейділер. Көпір қоймақ, минировать, разминировать. Сош өзенінден кечкен көпір құрылуында ве емірлерінің бечерілуінде көстерген жесареті үшін Узейир Абдурамановға Совет Бірлігінің қараманы унваны берілген еді. Всегда стеснялся таких вот. Бабан женктің башындан суына же кечті. Бөле мерасимлерді иштарак етмеге утанайды. Бабамның хатырасына анғанлары мен үшін пек мойымдыр. Сүргінлік бір Кырым татар үшін беле алды. Узейир Абдурамановның айлесі де истисна олмады. Женктен сон истифаға чықып, айлесі пешінден Өзбекстанға сүргін етілді. Весиқалар бойынша оның ватанға қайтмақ имканы олды. Амма Узейир аға ватандашларından айрылмайып, ғұрбетлікте қалмаға қарар ала. Балалық фотоларымда вақыт менің янымда еді. О торынларыны sevген ве güzel тербие берген қарт баба еді. Мен үшін түркілер ерла еді. Хатыра ақшамда жемет тешкілатлар векеллері, алимлер, ожалар ве студентлер иштирак еттілер. Султания Ситакаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Кешенлері Кырым Федераль университетінің Кырым татар ве шарқ филологиясының күні қайдетілді. Ве шу себептен бұйық концерт тешкіл етілді. Анда факультеттің ожалары, студентлері ве мезунлары топланды. Бұл мұйты біздің мұхберлеріміз бұлынып, левхасын hazırladı. Şu konu ozu bizim fakültetimizin de demek konu olarak geçiremiz. Yanı yıl 22. çısladan ne için geçkenin esas sebebi şu ki, şu konu yecenen kun bir kele. Buğa deyirler vesenyevo ravnodenствие deyirler. Şunun için men bellesem başka yanı yıllarga bakkanda İranlılarının yanı yılı en doğru olmak gerek. Ne için deseniz 1 yanvarda geçirirler yanı yılın. O ayaz kışta. Наврез байрам хожалық елдің вебар мевсінің башыны Ахмеджетте Боғырча қасабасында қайдеттілер. Ерлі медени eglence мерkezде байрам концерті тақдим етілді. Байрам насыл қайдетілген ақта біздің мұхбиріміз біле. Her yıl Mart'nın 21 günü Türk aleminde hem de Kırım Tatar halklarında Bayır Navrez bayramı kaydetili. O gecenin gündüz Musavi olgan bayram gününe rast geliyor. Navrez bayramı bu yanı yıl. Güneş doğuluğunun toprağını hürmet etmek ve sevmekinin temsilidir. Bu gün insanlar öz dağlarından Allah'tan bol bereket, herkes için sağlık isteyler. Сегодня наши дети смеют себя порадовать нас своим творчеством. Очень радостно, что собрался полный зал. Вот. И поэтому всех жителей, не только Каменки, да, всего Крыма, поздравляю с этим замечательным праздником. Конечно же, мирного неба над головой, здоровья, процветания. И я так думаю, что у нас все хорошо и будет еще лучше. Boğurça kasabasının Medeni Eğlence Merkezi'nin talebeleri öz parlak çıkışları ile ve sergide takdim edilen işleri ile kelgenlerini kuvandırdılar ve yerli sakinlerge güzel keyif bağışladılar. Musafirler için Ebabil, Elmas adlı vokal takımları, Nefes ve Arzu adlı oyun ansambleri çıkışta bulundular. Занимаюсь вокалом уже 2 года. И мы уже выступали в различных местах. Также в перспективе мы хотим поехать в другие страны, чтобы показать наше мастерство другим народам. Сайде Джипарованың қызы bu merkezde 4 yıldan beri katnay ve Nefes ansamblinde oynay. Kadının aytkanına göre bu idarenin xadimleri balalarının inkişaf etmesine büyük istek koştular. Наврез байрам кече,
Наврез байрам бүтін халқымызға хайырлы болсын. Бұл яңы ел бүтін біздерге халқымызға бақыт, част ве саулық берсін Аллах. Onun için bütün bu merkezin hadimlerine, müdirine, bunda çalışkan adamlarga çok sağ olunuz demek isteyim. Çünkü onlar çoktan çok iş yaparlar. Bizge kol tutarlar, ana babalarga yardım ederler. Balalarımız yolda izde olmasın diye bu merkezde yaxşı oynamak, halkımızın yırlarını, oyunlarını öğretmeye tırışarlar. Şimdi ise merkez yolbaşçıları akimiyet vekillerine yanı medeni eglence merkezini kurmağa yardım etmege rica edeler. O vakit balalar sevimli işine uğraşıp boş vakitleri geçirecekler. Safiye Şukurova, Alimek Aybulayeva, Ruslan Xaxlov, Millet için. Bu hafta yüz bergen en aktual mevzular edi ve şunqtada yayınımız sonuna keli. Biz sizlerden bir haftaga kadar sağlıqlaşamız. Kanalımızdan ayrılmanız, daima biz ile olunuz. Görüşkence.